Mayam Bukrum Zari dum ning birimas Impact News ni ai Joyshree Usham na Impact News ki manung huna da taram nokchari ngasi gi discussion asi akhoi Manipur da leiba politics ki crisis asigi manung chanba aduda focus toba dugma topic ama pudun lakchari ngasi magsu kuki protesters singna mohoi gi mathakta naga gi group singna thamkiba economic blockade basi hantogadabni haiduna moi gi zu counter agitation katna chathari masigi manung channa kanto sabal dagi leimak khong da leiriba 57 Mountain Division asi tabalambi asi thingin ki badagi Kendriya Vidyalaya da tamba Mahiroi Singh phurup mayam pulap ki naga gi maite pangal gi mayam phurup ahum mayam sigi Mahiroi Singh asi school manung da changba phangki changhan ki dre aduga mafam du leiriba security personnel singna lambi thingjiliba moigi mathakte action laukate habegi pendaba adukumba wakatsu mayam leiri masira tana tongan mafam da ngasi especially Imphal East district ki tongan mafam da naga mioi taruk hat ki bagi moigi justice pibiu haiduna ngasi wakat mifamsu mayam phambagi paule masisna akhoi current situation ore blockade highway da blockade leiba ngarang nahan maktada hojik Kamjong district ta mai thabagi adagi none da yum mai thabagi pauleiba masi malere Manipur gi akhoi gi situation zidi hanthaba ambo leitri mayam si marakta political party singi marakta zo dum khatna basi zo malairi miyam gi crisis si marakta political party singi marakta zo khana balei aduga Manipur gi hojik ore situation je kana gi marano kana na responsibility logadab no have a political party gi marakta zo khana balei NPF hojiki paliba BJP lengak chapminariba NPF ki maike degi haibasi Congress lengakna district anova district tare 2016 da admaina create tawkiba adagi kuki militant singa SoO agreement sign tawna kiba duna maram oiraga ngasi ki conflict si tholakpani hariba decision ani asi lorum da bataraga di ngasi ki conflict si tholam loi hana kanna maran sirakhi masi matungda Congress ki side tagi ju Hoina district create abodi developmental administrative ki damakta chakwa tharangi damakta maine sem ki bani ziribam haina thokla ki ba mai chakwa tharang me am thokla ki baji masi congress ki policy ni adega SoO zina Manipur da peace pragna bai damakta maine sem ki bani haiduna maine reject taw ki ba masi ki matung da muka UNC ki side ki congress ke rebuttal jira sounding ba phongdok tuna hoji ki crisis si hariba decision ani sina ni haina zo mo phongdok ba adu mayam si markta paliba BJP di hoji kari su wangang de tumina dum lei aduna ngasi akoina maru oina khana gadori basi hoji Congress ke matam da maine semam me haiba taragadi BJP na Manipur da rule tawuzi 2017 degi dum lari bani but asoibal em taragadi kari gi damakta fix tawdribano crisis siri no mai sum henjalakli aduna Manipur je kanana thugai ge na tawrambano Manipur sida fail tawri bije kanana no aduga Manipur gi miyam na thaja gadori bije kanana no haibe gi matang ja khana nabi tanja logjage ngasi gi topic na Congress created districts and SoO BJP failed to fix it aduga khoi gi panel members na MPCC की spokesperson P Bankimchandra Bankimbu taram nokchari ani suba panel members oza advocate Puyam Tomcha oza bu taram nokchari and akoi gi ahum suba panel member na oza Elangbam Johnson political activist oza bu taram nokchari ngasi gi discussion hodokcha baje han da oza Puyam Tomcha lakchage oza sumaina intro da ina yam sang da ni main panjakre aduna BJP nadi Congress ki matam da mana district sema madagi SoO mayam tor madagi ni hana mana blame tawri ado hojikti chahi mapan je surak labni na smaina power da play bazi am koirak labni na smaina thaina gi lengak ta blame taw bazi adum credible oiri bazala ani smaina blame taw bagi expiry date se legi play bazalo za se hanu makta kana ge khoge impact bi bu yeng bi ba pudum khoya khurum dare to hojiki hangbire ba kana se wahang sigi pakum moina aina hajining mada hoi problem ama si sum sang sum le pata ka de ama sum su pakang le ngang pata ne adu bo khoina haje hajining madi congress ma gi ko suba khoi ge honorable bo bi suba tam gi loisalak pada ni nga sa ge khoi ge district ama piram ni se district na problem thole na hari che khoina sum yeng ma tam na di problem si thoina thokte district mayam simong da khwai gi problem le bisi kangpokpi district haibs ne sina tana tai technical semba federal semba digi jiri makche koirabni ko masi man ke na jiri Imphal is ke pullaga sum lai bisi sai gi a thana British ki matam da British ke kano degi ko London degi mani India lenga ko gi type to ko
sumaina yam leigiduna yam waba mai oi ta ga mu imphal ta ne la ko ek changwa du moi mayam le adu di mayam solve to ge du hoji ki maroina masigi se koina district ki matang oi ta ga de eji masai confine pictioning ga koi kangpuk pi gi poche koi ne ninge ta seng na matam du da koi gi kano se Manipur ki district sing se kamain to ga ha matam da ham da di masi koi gi ko kan Manipur central and haraga Manipur south east west technopal adagi haidina lairambani aduga akoi Sadar Hills autonomous district haiba mag lairam matam sida akona khanggadabasi Manipur si matam duda apunba gi saktam moina adum lai masi akoina masi khaktana masi akoi sigi problem se masi district se masi mamang masi akoi yakapam sang matam da Manipur south Manipur west east ane to ko matam sida ngasagi ko ki hojiki le Chandel si tasengna kan se Chandel subdivision of Manipur central hairne moisa hana Manipur central chalam mani amsana da Imphal Valley mang leiram bane ki gi ngasagi adugi mamang ta ko aduna mosi moina 1972 ga da ne masi gi district thugari si ko ana hasi district thugari tam da east west south north ana thugari tam je kanantar kem khandaram de adu dagi di kari no khangde district maming thon ba hore district maming tholok ko matam dagi di ko khoi wakhal da kaduma mi sing ji poklok padong tawre ko tamyong haraga di si khoi jat sigi ni si hare de khoi ja id ngasagi khoi gi district ka ichni city ga mari leina budong na purak pama yawre ba du tasengna ngasagi khoi gi kano da yam kana hare mi kano do khoi gi ko kano se moi khoi gi Manipur khoi di ngapom le me khoi na uba matam do ko autonomous district council se autonomous district ek ki matung ne kari hage matung da for every autonomous district there should be district council have ne ko adu ta ga di Sadar Hills district council ji leire adu ma je senapati kangbu ne di ma se akhoi gi makha da leibine have akhoi ju ukil mo na matam dam hai iba dum yaw ba kari gi no district amada autonomous council ani le biya bra Imphal municipality le lore Imphal municipality Uribok municipality tham biya bra masi am kana aduna akhoi hai ba noina Sadar Hills district tali bu noina tali du kadawi tali no you are already a district nam de autonomous district council leire adu ek ki matung na khoi gi na sagi district phangamani noina sigumba khoi gi ko khoi gi kano sida administration sida noina hena chakhona na thabuk to mu hota nakhona political agenda am moi tawna noina tongana pi ga dabni hadi pi dana leire pot ma noina hanjin tali kaino na khoi adum advice do ko aduwa madu leire me aduga kon madu tawu matam da yam nawai tabam na ko khoi gi kano da Imphal Valley da leiba mall hill sing je loina mak Sadar Hills sang hale khoi gi kano hai tare ko Langon Sadar Hills da yauri bani adang asagi ko Langol gi administration taw ko matam da atana senapati tana chatpa hagi bhabam laksale ko aduna sigum mayam sigi pochi yeng da na asagi moina district people tam da mi gi Sadar Hills district council ne leiru chi pura kaw ge ta moina kangpu pe thopi thome masi madi ta seng na ha ta ga hoi masi de khoi na phaina ta ga phate ha ba du de khoi hai ro adu hoji de khoi phone da di khange na da khange aduga akhoi kitang pe da ban wai ta ba bu kaino da masi kai gumba yam hena kano khangba ya da masi moi khoi gi ko kano se Sadar Hills side je kari buk chang ge da khoi gi kano Chosang Parji bu Sadar circle sing ko south sing ni masi akhoi gi Chosang Parji hoji akhoi gi kano Sadar Hills ka haina lok thoi bu jaga lo namak se de khoi MLA ki matung ina akhoi kano len survey loi tawi dak chita loi pi ri ba aduna hoji Chosang Pur town ja na man lo namak ge pata ta ba long mak ta ne ade aduna sugumba lo da ko khoi sona MLA exactly na tri chate je sat bu phom ne ko aduna hoji ke mo am chake am tam da Sadar Hills ki jaga da sat tu je keno da chekma gi mathak ta gi kangla tom ge si chakhi a kangpuk pi gi tangkhai he na ko hoji asi survey area ni pata ta ba ya ba lom ngak ta ni and sigumba ga si mun ne hekta yeng da ba ade mo hana Sadar Hills ne le sing si di plain su oiba adegi hill su kari oiba valley su oiba sigi mache sing je khoi gi ko Sadar Hills je moina ha do special area development kanom ha bane ko adu gi region do khaido ga thamba si da ko tawre ba pochi kari no ka ji khang da ba de Manipur su kamaina hori no Manipur ge administration kamaina lai khoi gi len gi division sin kamaina lak no ka ba si masi ge ini nei no da mo khoi gi political game da ko ngasagi khoi pakhung mo chanjal lamba hai tare ko adune ba ji khoi penalty je kun ne district kano sema mesi gi problem do BJP na solve to ngam dre ka hai je masi ta seng hai ta ga di masi phana yam na
mi amana problem thamama khasu akon ba lakuduna de mado ngasai gi phajana thengna ba aduga madu gi parei han ba hai tare ko moi mathau ne ba UNC na haibzi 13 round of tripartite talks tawkhre hai aduga mamang sahi makta zu wari sana bale masi creation roll back tawna ba masi matang je aina haning dum lei amasu wadi warung na gumsi ko Manipur si ko khoi na America na kanu sida ko hana rin India mayam leiramadi ko Europe ki power mayam si changrga lamyena ba Africa su yena gi na mayam changdana ko esina nong na pai do sina ai pai re kya mai to hoi Manipur gi lam jibu kangu ghar na yena bagi tau ri bra ba se khoi hangning ba masi tau gi number 1 amma khangde tau gi hojik tau ta ri ko exigencies administrative exigency ki mutung ne sem hojam samna harbada ngasai ko Bisnupur ki maning se hoje mugi kampu gi singi asi feasible oi bra Bisempur da pungi punjalo natragana tameng ora hapsan gera hapsalo hojiki present situation da tumai hapsan ba reorganize to si ya ga droza okay isi de ko mengi mutung na tro asi go men mutung na ta go mengi go men na mating laita ba ko go men pai ba mi sing je mutung na mating laita ba na tro tasing na ta ga dikadu ya ro dun kado bugi yaro de no mam ti kana da hoji district reorganization to bum thok tro si to bum tam si da ngasai gi akoi si da su dum tong nari da na tra akoi si da su tong nari ai tampak su nuai ta bele ri a kan imphal da di chingba adu ga nuai ta da ngasai gi ma ge exigency gi matungi na thawal police na puba mafum dum leiri thawal gi jaga da imphal na dum puba leiri masi di tongan bam ne bo adu na masi to ba yaro happy wakan policy kari gi no adoi tagadi akhoi masen warung na ba akhoi masen nuai na ba je karam ban nimi tha da ko dori ge am sama ko ngasai ge aduna yam samna ba da ngasi bok de pi ri ba district sing je ta seng na ha tagadi sigi waji to se district number 1 district number 2 ne ta pinasi nam ta kem haina ro hojik ti maming thon gram ni no ko akhoi ang ngai je ba hana Sadar Hill district se district amo na autonomous district amo na leirami matam si de so dum district ona leiraba autonomous council so dum thamam sida akhoi district pio na dum laurga leiba manam di keno da moi hana akhoi si pi dana loigre sa khona ba thabak tawse hai ta gadi mkhoi gi political aspiration gi wang mu de sat leba aduna kaisu na ta hana pi dana leiba chalai dana leiriba podam ra hanjan pi oina tale adigi sumna khanda tawriba government matam dei pai sin he nei da hana district oirabani ne Sadar Hill district council ne leiri sidi Tamilong district council ne leiri sidi ukhul ne leiri sidi si cham manana power pi gram ne noi kaduge hanjan tali kari gi no habise monu habi de Degi ozana di hoji kampu pi da oina main focus story but atopa yen ko tamda Frizol Chanpur degi Tengnopal district khara je adum akhoi gi present situation yam kada Kanglup amagi district oi bagi phibam da lakpa aduna Manipur gi district manga je Kanglup amada loima khutum chansan gre separate administration talib je phangbagi mong da lakle habigi sigumba wafam ju bukhat pale maside koina pangai bo ne karam Kanglup lei ge ne masin khwa yam ba Masing khaya mi se khoi gi mitei ni hari ba ko yek salai tare punjan ba si natro ate mo khoi gi hauji ki lai ba kuki hairo kuki je moi masen punna te khoi tampak te ba khoi pungpun punbi bo ni ne kuki ha ba pot pu lai bro Manipur akhoi je he hairo ta ga de sa khoi ji Kanglup kunthra ga kan na pam ne Kanglup sing gi thuai biu ne kuki ha ba pot lai bra ba naga hai ba pot lai bra ba adun sigumba sida akhoi na legitimacy pisal laga lai re ha adu na ne ba hoje har je Kanglu amna pai re kai je kai di pai do no masing nang toi de ngang nan jo akhoi ge mar kambu akhoi kuki jo dei toi hai di si akhoi masen khana na ba saga da pugodam ni taseng na ta ga di ko akhoi toi akhoi Manipur gi na akhoi de ST one recognize tori ba si akhoi law lo akhoi kuki one law ne na mathong na le ga dum ta hayu ne akhoi je 36 37 lai ba tribe se masi Manipur gi thoi ba notification se la le akhoi di tribe aso ga na masing su de ha ba se ngam ga de hai ro ba do kari gi moi tongan do kari ho se mi ge moi tongan do kari gi body se mi ge bon apun do body im se muna aduna yam sanna da kanten na te Manipur da tawri ba poche yam nungai te adunga Manipur si ko ngasagi ko hoi yam koina ning tamna panba ko na India da punge ba aduguma state amagi masak se masi adu oina udre masi de ngasai na haibu do Africa da Europe ki power adi America power mayam laga lam mache yen thongna ba adu matungina adu ga samana hoji Manipur se mache yen bagi phibam je lakadore ba adu taseng na hai tar gadi ngasagi akhoi haji sine ba thado leire
adagi mar lady wifi lady moi singje loinama different oina akoigi kano se tribe maming de salliv ne se koi tribe amna separate administration hai wahi si karino administration lu separate hai pot lai bra yam samna kano hai ji ko education department ki administration tongalani ai gi lekai de le school ki administration tongane overall amna di control tok de ni ko si tongan gane ba adu separate administration ba wahi ji karai de ki tholok ba wahi no kari no mo na pamis Manipur thugai ba kan ta nate Manipur thugai ba su pam de moi lai ba paisa du moi puke thap ning mane ba yam samna hai ba ko patriotism is the last kano of refuge of strong rail hai jo lebak ning ba sar ga paisa huran ga hai ba ne ba moi na bu kari taw ge ne hoji ngo ta seng hai ta ga ding sai so hai bi re ko asomna kan de ki kano se school ka ba yadre hoji kuki ne hai ba maya ma na koi nok ning dro hoji moi na hai je koi blockade hang du pi hoji Imphal Valley de sak hai na tro matam de Imphal Valley ga moi ge se kathal ne na lai rum ni mokoi ge tongan do road ama seme ne moi na mang ma saw no mangurum na tro ato hoji geographical su yadre moi chat pa su yadre aduna somna kan de chacha ge ka hai di sibu si aduna ne bokhai ji kana roi punna hingmina ba hai se is the best ko hoji prithvi se na ko phanam lam tong na su ne akoi ne prithvi ha ba poche thado ga chana ba ya bam te akoi ne globe chi da akoi punna hingmina ga ni adumai to dra Manipur de lai ri ba ching tam gi de lai ri ba mayam se akoi mayam se punna hingmina ga ni separatist idea puthore ba mi do yar ga di mai magi kaung na warak pi okay akoi gi oire akoi na warak da mukhi ore moi na warak da ba du ngasi ba da taseng na makoi di ngarang han de ni adu koina tawra ba koina ga mayam pujalaga koi greater Nagaland talak matam da karam community mo attack tawge koi hana ge indigenous community mo attack taw na bro moi ga ma duga ko moi misunderstanding taw na khana bu tongan bu ni atu ba da attack tawge hande kisna kari gino aduna koi am hena mun yeng mama sangi aduna hoji ki lairiba ngasagi ko congress na problem create taw ma ga su ma do hoji paliba BJP sarkar na ma do lotion gedabni adu moi taitok tasin tawno kana de aduga tawbugi bidi ngasai ko rutto madu thiro bodidi thido su thidok tra su loi khangnare rutta hanjan su ngangne re ko adu kana bamta nate asomna kan de lairam ba kangbu mayam hoji somna kan de yawrobni kana adu moi na chai dori dibo moi mathan de chai jeri na traba adu tagadi prajada pungbu sibiranu punna thabuk tawmina biro ko adu akhoi praja mayam je ngasai ge akhoi gi CM su tawung khangde na hairi na akhoi brick brother mitei sing na moi ani tai sel che akhoi bo ji kari phibum da tai sel no ya phibum da akhoi bu leiri bra ba oza thank you so much oza simang ne lak chali che ai am round is mai tam jagi thank you oza akoina kari gi damak ta political parties sing na ngang li baze kari damak ta akoina issue si discuss ori bno haraga akoi gi elected members sing na akoi gi damak govern taw godori bni aduna lengak sem bada yari ba moi gi wakhalon aduga lengak sem bada mating pang godori ba or adu criticize ori ba moi gi wakhalon ju khang baji mathau ta yana admaina discussion zip khocha bani mathangi wahang ase ha MPCC gi spokesperson Bankim dalak chage NPF na adagi UNC na haibasi 2016 da district create to kiba SUPEC 2008 da sign to kiba masina marmaraga ngasi mak leiba Manipur crisis solution mangam dan leibani haibasi mogi strong allegations mai lakle aduga UNC na haibasi Congress na adum matamda district create to matamda naga singi concern je mogi stakeholders kram da tana biram da bida mai to gibani aduna tripartite talk ngasi bo mai talk se pending adum leibani habi wafam duni adu swise leza opening remarks miam lai kre Congress की साइड की जो मसीगी चपचाबा रिपोर्टल सु अदुम न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम लेगरे मखा ताबा करी है बिनिंग हुजिक से लेबाक से यम वानरबा लेबाक से कांग होम चाइदना सुकी मतिक फिबम चादना लेरिबा चाही अहुमगा था अहुम फाजलकदोरबा सुंबा मणिपुर की वायलेंस सिदा मतम की ओइबा स्टेटमेंट तोंगान बा पीरगा पालिबा लेंगाक सिना सुम लाई ngasi phawbada real challenges si address tawna bo hona de aduna ngasi akhoi NPF na haiba hana lawroi sarkar pulli banina moisi same government amane aduna sarkar na hairiba wafam se masi kaisu nate it's a divert tactics ne moina tawrise distraction policy ne ba kaisu nate moina hujik hairiba wafam se distraction policy ne issue dagi na thairaga chatna ba responsibility se masak khangak tabadagi tawham khangak tadana hujik sarkar se bharam jalak padagi
sumaina tongan tongan be statement je piri bane aikoi gi December 8 2016 gi numidang da louhiba dumba cabinet decision na akoi dumaina 7 new districts form tawgiba se Congress sarkar gi matam da akoi none da kamjong da kakching da Fezol da adagi Jiribam da mayam se thabal chong dana harauna dana pura celebration tongna gribne ba district create tawsida district create tawsida matam sida karigumba problem amta leitana after so many years tumina leisaluraga masigi chiraba irangna su matik wahallaba lanpham sida new district creation gi wari amuk puthora aga miyam se amuk bharam chathalaga thoiba issue si na thaina na bam hona ba haiba se masi am laibak thiba aduna tawriba khuding maksi karino haiba praja miyam na loina khange Congress party na su khange sahi tara si phumjallaga tumina leirura kanda ngasi phongphong sana nauna mu phongdor isi karigino ngarang nahan akoigi sarkar paiminari ba honorable amana phongdokhiba 7 district create tawbasina maram oira kanda ngasi gi tangdu leita dabasi thoan bane haiba taragadi masigi phongdo ibe statement simak honorable masa makki thamoidagi haiba mandeba party sina BJP lengak sina ekoi chingi representative amana asigumba wafum khara phongdo alaga miyam se karigumba ama sanadagadi yararoi haidana akoi tawhallakpa injalakpa policy ma leba aduguma technique ama ma leba akoi di aduna administrative convenience ki damakta piba natte kaina hari se ethnic line da community line da base tawraga piba male haiba wafam se yamna laibak thiba it's very unfortunate but kind of hojiki Kampobi district ki oina di mayam ama khatang na haibna te mayam na haibani aduna swaiza di kamaina thamjage Kangpokpi haiba mafam sida aikoi tongan ba community na khunda minaraga lei hojik so Naga tari Kuki tari Nepali tari Maitei su masing yam jadraga su irangi mamang se dadi loin tarami bane aduna tongan ba kanglup pulap taminaraga hoi karigumba kanagumba community amana masing hena tarambadi yai but single community na dominate toroga akhogi adudaida atopa community amata yaude haiba nateba loina Naga su Kuki su Maitei su Nepali su loina taminari ba mafam amabo community da base toroga akhoi district create tobani hai taragadi madu false allegation natana propaganda natana karino my boundary demarcation da kitang soiba lekhiba jala habde Bishnupur da leiba chingje Kangpokpi district nung challe hardi kitang di inconvenient legadra if so sarkar sina paira ise sahi kya sure tam ani ne sahi ama phawa laktrabani hujik BJP sarkar gi tam loisalakada base 10 years si moi kaidor lege center da na hujik sahi tarani thoi phare BJP na center da paira isina sahi tarani thoi state ta paira isina sahi mapan ga tha khara adoi tardi hujik si moi kaidor ga lege sarkar si kaidor lege ba si soire si swai da semdok pa yai swai sina si men khatlaga di hena leiba ki afaba yai phaba oigani hai taraga di moi kaidor ga leirige blame game tawrisi karino kanada no moina blame tawdoise authority di moine exercise thabak tawgadori ba function tawgadori ba execute tawgadori ba mayam se moina traba kanada no ba dudi mo moina khudom di thilli se hoje asiguma mayam am leyeba adu Jiribam chahi cham hena mi wadana subdivision oina nearly si kaino changaba chahi matam kaya ma lab khraba Imphal dagi distance asukki matik lab khraba mayam se akoi sumaina leirakpado masidi district ama oibadagi developmental project khangde every government ki schemes tane khangde akogi manaba khunai ma saukhat pase thong manana chatmina se hai taragadi apunma Manipur ma sagat ke hai taragadi akoina development se mafam khuding makle yohanda ba yade ba swai da khakta concentrated toroga lei ba yade ba adun equal distribution ama change ba sigi mityeng makhada development gi emphasis sida maru oina pire harakanda khudong chada ba mayam do kokna na ba every district khuding makta akoi mini secretariat thamdana district hospital thamdana school colleges university masing hengal lakna ba adagi masidaida tongan ba infrastructure development law and order da maintain tawba ngamakna ba police station masing hengal lakna ba outpost masing hengal lakna ba tawri ba mayam sibu leiba ki yai phana ba natta bra ba asigumba fajaraba mayam se
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯣꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁꯁꯦ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯅꯍꯧꯅꯅ ꯐꯩꯒ ꯐꯠꯇꯦꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯇꯨꯝꯃ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯩ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯂꯨꯔꯕ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯤꯛ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯇꯥꯟꯐꯝꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ ꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯞꯁꯟꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯩꯅꯍꯜꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯊꯩꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯨ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯁꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯤꯁ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯔꯟ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯁꯨꯁꯦ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ एवरीथिंग खुदिंगमक्से अफबा और फट्टबा सरकार की मखुत लोइना लई लाउर खोंगा कप्पगा अदुम लैगदब नते वाकटलगा मोइना वाकटपगी खोलाव लाउरिसि कनादनो मोइ खोलाव पेंदबे खोलाव लाउगदब नते प्रजाना पेंदबे खोलाव लाउबदि यायबा सरकारना ओइना मोइना मियामगी मथक्सिदा तोंगा लैरगा मोइना करिनोबा पेंदबे खोलाव लाउर लैसि मसी मसी कदाय वाइदनो म सोइदब्राबा अदुना रेस्पोंसिबिलिटी दगी नाथैबा कौवे सु यादे हाइरिबा बीजेपी अमसुंग बीजेपी गा चटमिन्नरिबा लैंगाक सासोनसिना कैदौबै सु एब्रोगेट तौदबनो करिगी सु एब्रोगेट तौदबनोबा एवरी सु हाइबसी तौख्रगसु चाही खुदिंगी रिन्यूअल तौगदबने मागी मतम लोइबा लोइदबा हाइबा अमनाय अदुगी रिन्यूअल प्रोसेस तो कनाना तौवे कांग्रेसना तौब्रा होजे बीजेपी ना नत्रो सुम रिन्यू तौरा एक्सटेंड तौथोइसे हारिबा पॉलिसी अनि और हारिबा डिसीजन अनि से कांग्रेस की साइड तगी मसी डेवलपमेंटल की पीस की हाइबनिना बट हुजिक की सिचुएशन ददी मसी इज न कॉन्फ्लिक्ट ओरे हाबी क्वेश्चन जे लाकपनिना मसी जे फेल ओरबा पॉलिसी ने लौदरिब्रा नत्रगा कांग्रेस मतम दभौदी सक्सेस ओरमी अदुगी मखा तारपदी मखा तारप लेंगाक सिना फजना इंप्लीमेंट तौदबदगी फेल ओरपै फिबम लाकपनि हागदरिब्रा अखोइना तत्तना हाइजबसिने अखोगी सीजन नगदौरिबा मीसे मसीना हैतबनेबा बीजेपी गवर्नमेंट सिना अखोई पालिबा लेंगाक सासोन सिना सुद चटना कांगोन मयाम अम पीरिबा फजरबा गाइडलाइंस क्या मसे मागी ग्राउंड रूल से अखोई ngakna चलहंदबनेबा कांग्रेस की सांगबा लेंगाक सासोन मतमदुदा सु लेरमगसु सुमाइना अखोई चाही अहुम हेना लान थोखिदेना मी चनी चहुम हातोकना गिदेना मी ओइ लिसिंग हुमफु हेना रिलीफ कैंप त लैखिदेना इकोनॉमिक ब्लॉकेज युम पुदि लिसिंग लेबा तरा कुन अखोई मई थादोखिदेना हुजिक्ति इकोनॉमिक ब्लॉकेट नत्रे सेकमाई लानबा याद्रे कांग्रेस मतमदा इकोनॉमिक ब्लॉकेट लेरमेना तौबना कानरोयबा हुजिक्ति इकोनॉमिक ब्लॉकेट बन नतेबा हुजिक्ति सेकमाई कंगला तोंबीदे हेंदोपा याद्रबनेबा इम्फाल मनुंगसिदा अखोई मणिपुर से लोयरबदों तौरबनेबा अखोइजे पलेल हेंदोपा ngamdrabनेबा हुजिक्से अदो असिदैदे सवोमबुंग हेंदोपा ngamdrabनेबा अखोई लितान यौसनबा ngamdrabनेबा सिदैदा अखोई कांग्रेस मतमदा इकोनॉमिक ब्लॉकेट अदु अदान तौगदम नतेबा सुसे सुगी ग्राउंड रूल से फजना मसिदैदा लेबाक की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ngakna चटकनी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन न पीरिबा चटना पथाप चटना कांगलोन मयाम से अखोई इकाई खुमना चटकनी मसीना बाइंड तौरगा मसीगी मनुंगदा अखोई लेगनीना यावरिबा मयाम दो मसी बीजेपी न कनो तौद्रेबा मोइना पाइरिबा खुजु खुलाई मयाम सिंगसे अखोई यामना सेफ एंड सिक्योर ओइबा मफम अमदा डबल लॉक तौरगा थमगनी हाइबनेबा अदु ngasidi kapa iba hala iba bom tok nongmei myam se kadai deino chairaga leidiba khuju khulai myam se kai deino hujik moi gi khulai thambam du da khulai leibra amtang yengseba sarkar gi su gi monitoring group ana leiriba nakal ahung gi group se si moi hujik every month monitor tawribra tawdabra hujik laingak sina BJP sarkar sina praja myam da khanghal loba मोइगी डेजिग्नेटेड केम्ता सुगी केडर सिंगदु हुजिक लेब्रा लेतब्रा हाइबसे बीजेपी सरकार ना चटलगा लेबाक प्रजा मियामदा अदुगी वीडियो फुटेज अमु उतलोबा हाइरिबा केम सिदा अखोइना रिकॉग्नाइज तौरबा डेजिग्नेटेड केम सिंग सिदा सीसी की एरिया सिदा अखोइना मी मसिंग असुक हाना थमगिबने ngasi सो अखोइना चटलकाना सिदा लेरमी मोइदु लेंगदना लेरमे हाइबदो अदु प्रूफ अमतंग उतलोबा मोइना मजैदे सोलोन झलगा थमगिबा खुलाई सिंगदो लेंगदना लेरी अमता कनामतन लौथोकते हाइबदो बीजेपी सरकार सिना अमतंग लेबाक मियामदा उतलोबा अदो लोइन फ्री थादो ए ग्राउंड रूल अमता कनो तहंदे अदगी ngarang nahan rims da laikan na bane laiba somda kuki singi asokpane na tawriba singdo karambano micham la kaino khoi amta khangde adu moi nongmei kapna bada sokpane hai nongmei kapna bada sokpo ibitardi sugi guidelines ground rule da di kari hai matam du da recruit tawgiba mi du dagi masing hena makha ta na recruit tawba ya roi hai gibne adu nahang atane sahi kun kuni thoi gi khatane
adudi kuire 2008 ne sign tawna grido ngasi di 2026 ne matam du da moi pok phau pok triba adoi tardi si gadai da gino ba si gi mi masing myam hengala isna angang myam na ha myam masing hengala isna kaino matam du da gi mi masing amta hengate hai tar ga di ngasi sai raga lei ba mi masing myam sina kamain tawno ba aduna everything depends on the government moina laingak pa hijadraga laingak sason tawba ngamdraga irang si laksan bangamdraga matam gi tongan ba topic amam puthoga myam si confuse sathalaga awaba si ku ange di haidradana moina thamhairaga akoi si ngauhallaga pharangjai da chaira thaman maneba aduna kaisu natte BJP na haise moi bharam chalakpa ngaurakpa tam su loisalakadara aduna moi akoi gi tongan ba BJP ga chatminari ba mayam si su magi portfolio do yen thokpiraktabadagi khoirang khoisaungna dana tongan ngangnara ineba adu aroi boina ina poinam khak thamningi je first round sida akoi gi lengak sida yauminari neba NPF haisi lengak siga yauminari ne yauminabadi tokro leibak sigi deputy chief minister amai pairib neba yes adu congress ta khudom bi thindong hotadi mama sa si sarkar neba mama sa gi party sidagi akoi deputy chief minister ama oi neba adu itadi ma ek to hum thok ta braba aduna masi kaisung nateba ngarang nahan akoi gi naga community dagi jelangrong gi mi myam am phajal laga miyam duna kanbio na kaptana laudana khongdana tawgiba matam dadi moi MLA myam do kai chatki ngasi congress ta hulla iba NPF ki mi myam do na kai da mangui kai da lot lui matam du na tumin lei kan bi bangam de moi deputy CM sa su lei rim ne adu kan da kan bi bangam da badi moi thado an badi lai da mi taruk to muk tam theina minung si lai tana halai ne matuk ka aga adu hat iba myam do gi akoi tongan ba community myam si da saurap pa da gi masi gi saw ba je moi da soklak pa tare NPF da solak patare ai khoi da solak patare aduna masidi kainom ta hogdadi yaroi haidana moi gi community jelangrong sing na saura iba naga community sing gi tongan man hawra iba I hause divert tau hinaba sigi raja gi khoirang khoi sauna ba mayam je themna na ba technique ama moina tongan ba putho ga somda district creation su adu adan torok pane ba okay thank you punamak se distraction policy MPCC की साइड थम्बीरी मथंगी वांग से हा ओजा जॉनसन लांगबम लाक्चगे ओजा दी इंडिपेंडेंट ने होजे एनी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएट तो गुसनते ओजा यो वखलोन दा ओजे कांग्रेस का BJP जे थाने हिस्ट्री दा करी तो की बखोत की बसे मसी सिनरगा टैक्टिक्स से तौनरगा अमसु अकाउंटेबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी लौदनबई दमकदा सुमाइना थैदु थजिन तौरबजाला ओजा की मोथर थम्बी आई हान मुत मैं पुरो खुरमजरी कांग्रेस की सु 2018 ने 2017 भावदा सु की मखादा सु काटा सिंह से कंट्रोल तो हुई है दिल लांदोइन सब इन्हें केस मिहान में पुण्यम थी याव कराए तारे अदेगी BJP की सु मोइना पायरा का 2017 ने उसे 2026 भावदा दुम कोई मिट मांग तो उबंग आते ने अदु की ब्लेम गेम दीदी दुम लेने ने नुंग हुन ब वाना दुम मानदे अदुगा आइना ngasi akhoi question sida district creation sigi matik am yawise district creation sigi matik am dang knowledge dang ai haige 2016 gi December da oram ne district create toise district create taununa bagi irang haurisi Manipur da district ani khaktani matam da SoO Hills का जिरीबाम से तोंगान अम तौर में जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमेटी है ना SoO Hills की SoO Hills डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमेटी है इसी अनी इसी की अकन डिमांड से कंजल है तारे को कंजल अपु मतम सिदा इसीदा और डिमांड तौर इसीदी है दी मतम दुदा पान थोंग ऑर्गेनाइजेशन सेम दना मतम की इकोनॉमिक ब्लॉकेज चिंग तौदना मोई SoO Hills डिस्ट्रिक्ट डिमांड कमिटी ने हेक तो बगा नोंगान बगा UNC ना डिस्ट्रिक्ट पीबा यारो इन तौइने हबा अदमाई सुम तौरपसना कमाइन तौगेदा प्रॉब्लम सी नेशनल हाईवे सुना खंगी 39 हाई मतम दुगी को नेशनल हाईवे 39 सी अदुकी मतिक ब्लॉकेट इकोनॉमिक ब्लॉकेट अदुगी काउंटर ब्लॉकेट अमन अमु तौरे सुना खंगी काउंटर ब्लॉकेट अदुगी प्रजा सी अदुम वाई हाई तारे को अदुगी मरक सिदा सुम यारक्तबदगी इशू सी अदुना तब फॉर्म ऑफ एजिटेशन सी तौन हाइब यादबदगी 2016 गी अखोगी बनकन इरान कंगलप मतम सिदा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर ना 72 आवर्स की डेडलाइन हम पीरे UNC दा
noi lauthok taragadi akhoi na piriba deadline si gi wam do tawragadi noi UCM na paikalak pa thabak thong do noi khoi madu gi phaphat dai te punamak UNC amasung Manipur sarkar na pugodong nen matam dugi Congress lenga ta thame numidangi pung baro khare helak pada minister amana aisa makta smain tawduna 16 district si khoi 7 district amaga hapse le 9 to da adana Manipur has now 16 district haidana message ang thare adaida kari no kamain tawduna 7 district hapsen gibano haiba city khoi khanghaudre ko madugi matang do madu out of khoi gi madu completely khoi gi Congress ki kaino ni ko creation ni ko modugi wafam du tongan ba movement kai ka adu tawi haiba ka lai ka matam du yang hoi je du ne aina relate to jai sidi matam du gi matam da sa sina United Committee Manipur gi UCM gi president obi matam ne haitare adana moina lakthoi ba ngasai gi district anoba tareche UCM gi 72 hours ki deadline do land ring idana aduna sada hills ka khoi gi kainoga jiribam ga nata bida kamain tawdana khoi gi district manga ama henjin gi bano haibasi gi wisdom city Congress ta leire aduga jiribam si tasengna imphal lagi around 250 km wat panina adagi domicile ama lobagi su imphal east la ku du yam inconvenience oi haidana adagi matam dugi law and order haitare ko akhoi gi mayam se khanga ga di khangdre ko khanga ma su no yai 2000 kaino da akhoi gi 7 8 9 ada ai chap chabadi haibadi ngamdre maybe around 4 5 6 7 ai akhoi na matam du chathok chasin tong ne lambi se haije batare ko se hojik 6 hours muk chang basi hojik chat pasina no manini changbal lam do oi haitare lambi ji am phattaba aidi kaya mu phattage se pung taruk taret nipan da changgadaba lambi se hojik te khona gari kan thawra kanda matam khare mangda yana irang thoktring da nungdingi pung ama makhari thawunduna pung nipan mapan swaida dum yobunga me biji bang adai dar amuk chat pa de kamai to ge da nungai yorkanda army na khoida from here Mr. Johnson it is not within our control it is up to you to head up to Jiribam so please sign a consent letter na san ai yana chatpani any untoward incident thokpado ai khoida lambi gi oigera militants gi oigera atamain chalam heba okay that is the pathetic state of law and order affairs akhoi gi law and order du leire aduga state of akhoi gi ngasai gi road ki condition do du ne heba ko aduna Jiribam si tawrappa matamda jam genuine oina karigino adagi akhoi gi permanent residency certificate am law matamda moi aduna hanganda utaragadi kayang warang mane matamda flight ki service do hakna silcher du ta leibi nateba Guwahati rom chatna koina chanari neba aduna kaido baino nungba dagi army officer tholai ga dagi mai gi part si lalobuna control to re noina madagi adugi state of affairs u ler me haitare ko okay ana sada hills issue only akhoi consideration che matam du da khoi pulak pa matam da khoi support to re haba sada hill district demand committee issue khoi na hai bene kari gi no haitare ga di senapati ka kampopi ge se adu hakna lapnar leibani na matam du da moina demand to jeri su matam du ka main to ge heda hojiki kampopi district ki manung do su pockets of so many khoi gi maitai inhabited areas from kampopi up to modbung sapar mena kangla tum bo lei haba fazana lei haba adu gi hairiba mayam singche khoi gi su matam degi UCM ge khoi gi functionary gumba dung no yaung no ba ngaktani mai no lei na ba ngaktani aduna genuine case degi only on the basis of geographical convenience only on the basis of geographical convenience ta high river district ani city masi pibam to illegitimate demand ni haidana matam du dei da almost 20 30 40 years muki moi demand am to la khrai tar adun ani si coincidental oire ani maksi
yam fare tawre haidana matamduda aikoi adum mayamgi akogi mayangi motasu ko jiri bam pithok pe yare adu tawre na haibine ba but kan main tawdana taret sugi bano hai manga hengat ki bano haibasidi purely madudi congress ki matamdugi regime dugi wisdom da moina tawgi bani adi karam khango ban natre ba aduna bu none da chongi bane ba ai khange ba haidi moi khangam moi adigi ferjol piba ga ai khangam do mande ka sing district ki su pi gare maybe adu political kanom da su tawramba yai natraga moi whatever reasons adu di ai ni clarify to budi ya ra khoi ne su khangdra mina di congress na tawjaga da pot amane hai da batare ko aduna haujik adugi history matek tu ni koi haijiri si adi aduna maram oidana general public the harassment pibado maram chadana tawbado tawnaranu haibegi madude de khudong chabalauraga UNC na yam tatan tawrakhare moina horai si 2008 ta akhoi autonomous district council act si third amendment tor kumatamda yaroi haidana UNC na Manipur national highway da tor ku bansi maudrani adum tawre ha aduna aigi wakandadi madu mayam du madugi short history gi brief history du ne koi haijiri se aduna ani du pigi badu jiri bamga kanoga di tawi to ka ai koi su idea lei bani kaim khang de matam du da kakching pirakani ferjol pirakani none pirakani technopol pini haise koi su khang de ba adu pi gar mena jiri bamga sadar list ka di yaw gar bani na koi su all by surprise ko adu main to the hojik ki current situation ji the deal to the bidas minor blame game to wasidi masidi mathau ta da bra na khan bra oza nen khalle hai di tawgre explanation do congress na pire adu politicking tare dana ko main issue di 2008 ta congress ka yaura kanda officially sign to diba tripartite talk su se sigi mamang da assam rifles ka kuki arm group sinchiga tawrame ba madu tawu matam da su international peace and social advancement matam dugi ipsa ji khangnari basina haidi akoi bangkok agreement sign to matam da akoi manipur gi knowledge amata yaudana consent amna yaudana without territorial limits haibadu akoi manipur man mo tawbudo adumaina arm group ka suspension of operation ama sign to na basida manipur sarkar sidi khanghoudre khanghoudabana maram oidana adudi yaroina adudi chamana re dan tawdegi di irang hongarak padegi di 2008 ta masigi main broker se masigi run tawriba puna makse army ka sign tawna bani haire ga su noina bak same sari siri assam rifle ne ba aduna assam rifle na broker to ba haziki peace deal se ceasefire ki deal macha ama haziki moi offensive kaino chathana da operation amada ama chathana da ba haibisi sigi officially sign to matam da congress 2008 ta moi sarkar lai matam du da 2008 di officially august ke da di moi yaur khare ba adu yaura matung da ground rule seme joint monitoring group seme ground rule same matung da ground rule de yauri ba violence to be aroi mi hat patu pa ki hanba intimidation to be aroi paisa khai be aroi jadum tawraga la ha ba adu ki glaring example la in hanjan haidu 2015 da thengsat ta mapau khulen da maitei sinmi ahum mari KRG haibra KRA haibra ani di ama disoi oini moina ha le haba cold blooded killing ne haba thabak suba sinmi adu action to bangam gi de haba aduna sarkar amana firing edana khoina tawring edana sugi khoina control to gi haibada su mulan doi ne ba BJP gi matam dadi amuk pura amuk loire dana hujia aduna animak se blame game tawna badu animak uba animak to khangba prasa miyam ni haijeru ne ko so matam dugi da matam duda tawkibasina maram amana oiba hojikna maram mong oiba hoi aduna adune adu hai haise matam amada tawduga matam amu taw haise 2008 ta sign tawnare hairaga su 2008 ki nongan bada natraga 2010 da moi delhi da usapra matam da hairiba arm group singchina manipur matung da separate oiba moi ki tongan ba homeland ma demand tawi memorandum sidi memorandum chatret mu sharmani odoi pirei do sule lepte haba okay aduna almost moi gi wakhan dudi adu manaraga huji pau tawthara la ine haba nadi moina tawriba moina lokholiba thabak thoram sing adudi huji important oire eti akoi khange
SoO si only for magi decorative kaino mada koi component tawna lei re maram di penal provision yaudi SoO da kanagumba arm group aduna cadre amana arm group amagi cadre amana mi hat patuppa mingon lagi paisa khai ba to busi masigi prima facie hard evidence phangabada adugi mathakta penal provision yaudamina action amata lobang amde busi bhau Oza, thank you so much. I Ozada muka second round lag chake oziki SoO penal provision si matang da khana jagi attend ba commercial break log jagi break matung da Congress created districts and SoO BJP failed to fix it bakata na khana jagi